It's not a happy fella. No amurakaria Kenyunye. Ni arauga hena andu ma abused modern day democracy in a very horrible way. Arauga the spirit of democracy was heavily defiled some location in there. Now that you go matter. It's not happy. You see what happened today? Governor County has a proposal for new age model agribusiness farming. Yes. That was a dia mire. Na mikira maudu guokani urimi. Tuere maudu male mate ne matari ma biashara. Tuere subsistence farming. Adu marime na moneke. Na mone bia. Which is a good thing. Na marime na njira cia kiriu. Yes. No ru kurage tweka atiriri. Governor ruga benie kuruta mbeca. Aria mego front wori. Every sublocation nirute mundu ke. Mundu umwe. Yes. Riu cio no rikoragwo ri model farm. Yes. Moyo matwaro kuria gwetagwo Israel. Kuria gwekagwo heavy irrigation. You know Israel is a hub of horticulture. Magitwaro ginya kundu ku. Meka kindu gitagwo gikagwo ni ma MCA gitagwo benchmarking. Ma MCA mati menya benchmarking. Nitura benchmarkarire. Dirare kwa wiki igiri niturathiite Israeli benchmarking. Agia tu kahoro kamwe ya kuria. Mura benchire ndo. Maunde muku mona maciaro mao o kahora. So governor arakiuga guthurwo o sublocation irute ke. O sublocation irute mundu. And of course arakiuga guki observe kindu gitagwo gender parity. Maruta muthuri makaruta mutumia. Riu Kenyunye ri makacire sublocation yao ni irambire kugia kindu gitagwo pandemonium kuaga maya na kiugo na kianjike na kianjimuti. Yes. Tondu sublocation ici ciothe ni iraigua ni they know marauga uyu ni ni tuneane uyu. Yes. No gwa Kenyunye ri kuraumerire Kenyunye na muthuri oho wetagwo Jaure. Yes. Kenyunye versus Jaure. Yes. Na ona mageria gweka kindu gitagwo bilateral talk and cieta wate cia kagone Kofi Annan. There's something they were calling those talks mediation. Yes. Andu marie maiguane. Yes. All those attempts hit rock bottom. Siraga uciara maciaro. Guti urarenga ki mwaki. Yes. Arauga ni kihoto nie thie. Jaure akauga andu othe ni moe guku. Nie ndoraga horo wothe nginya wege itinga. Yes. Na ndare kwa muthuvari. Ndare kwa muthuvari uyu tundu mugeni nanie. Kuga ati mundu gwetwo Kenyunye ni aguthie ku uri. Kenyunye akoragwe bundi wa mbao. Kana mbao ni kuwa ndio kurima. Inekewe. Nie ngoretwo ndikwo nginya kindu wetwo extension officers twathiurukana kundu kuriku. Tugithima tiri. So eventually the opinion leaders sublocation ya maraki atiriri we have to subject this to an elective process. Yes. Andu magicagure. Esi sembanie kiharo ciobura. Yes. Yeah. They have a very small period of campaign. Tondu ni marali time bad. Tono ginya mukineane ritwa. Ni ndu wa stallmate ya miario ri. Ni marathite maida maikatia magathira. So maratigitwo na thiko ici igiri 48 hours. Na opinion leaders marauga atiriri tondu matie na any financial capability ya gucabithia ballot na kiri gwikithia githurano kia ballot. Yes. Macemania kiharo primary mundu arera ini aria maramwenda mara-ini thutha wake. So those local opinion leaders, the wheeler dealers, took us back to the dark days of Kano Murorongo. Ni macokia kia Murorongo. Yes. Na candidate ya eriri ma brief marona nima horo ucio wi githurano formally nikirabatara ki nikirabatara mbeca na time. Kenyunye arauga ni ciomborane ni igwe kibanja ni igwe kiharo muingi utua itua. Jaura nake arauga sawa na marerwo mwina thikwe mwe na nuthu ya campaign ikahingo thai
Sama akahetu akairetu. Sawa. Neke nie ka inje tigiraga. Neni ndainga tire kirumi kia giano guku. Oyo agethi matiri na icakurire. Na ingataga iromi guku. Mau. Ona kuma mumwe hali hangirigacha oti ondweka ona thero itwini tia ya guku. Malaika they are lobbying and of course influencing. Omundu riweke campaign ni door to door. Na kiumeria andu ake magoka kumuikiria kura. And you see the bone of contention. Ni ate governor ni raugite hena the directive. The cry na what do you call this? A financial gain. So the one ni kwa boigire ndege thie bururi wake. Bururi wogeni. Isiraeli. Na garama yo ni ndugamirire. Na koguo igwo wega. No gicoka ndugucoka modoke. Modo theri. Au ni ho thini orokagira. Ndikio hena gicindano. Yes. Ukikaigwa the thigithigita icio ri. Money is involved. Yes. Money is involved. Yes. Uraye kijana muthenya wa the general election. Yes. Siku ya uchaguzi. Ya ureri. Andu akega kona-ini. Yes. Kinyunya nake. Andu ake. Squad yake. Kinyunya ni andu muno ni atumia. Ni yago gicida. Gweciria province yake ya kuingata kirumiri. Ni amuheire mileage muno. He has admirers. The ladies find him very masculine. And a total man. And articulate. Yes. Jaura nake ri. The men folk believe in his boldness. Yes. Urage tuika riu the wheeler dealers. Marakiwa. Nitukuria. Tutiena ihinda iraihu ni undu wa itu. Tuthikaniriria please. Ni muna ria tutungeria kuria itherero. Akoragwo ya kundu kuriku. Ya guku. Na ni urakimiona ihari oguo marigo-ini. Magwa kibe. Eyuruka wona utikire mukunga mbura. Wa maitho ndukire wake. Wa ruthiomi. Ni nguria candidate aria twi nao. Makioya their respective positions. Halafu wetu wasako. Makandi kuona soka kinyunye. Wona okigasa kwa kandi kuona soka jau. Jaure. Yes. O mundu arugame sako-ini yake. Na mayo na turakiwite kwina rules. Ithio ni ithio turatara candidates mutikarore thutha. Kandu ucio ni ucoka okarehe kirumena. Acio ni mathurianitie hindi ya kanu. Uci wara thutha ri. He mundu ukuona atari ho. Na ni ukumumena. Ule ni wairi wathira-ini ya mung'ethaniri. Kianyunyeri. Of course, the way you would expect it. Mukani warakiri voter number 1. No, number 2. Na mawadu akiri muvoterwo. Mwenwe. Ya ureta guonamo. Namuka. Laini sirakia ja. Laini ya kianyunyeri. Ile atumia. Laini ya jaurari. Is mixed breed. Ya kianyunyeri on a few men here, but the women were wa men. Kuragia gathigithanio kidogo. Tondu jaura ni arauga ni maraikania. Raini icio nginya maiya gutagania raini irathie haria thutha karata yake atia yacokanirira ni turorie tuthathauke please hau thutha please reke tugenda clear margin. Uzi haria thutha ri ni hai na wheeler dealers marahe tu 250 tu yingi as is common in elections. Riu ni maraikagia kamwena uyu kana uku leo ki mana chani no na mundu atai makinyete kuroka igwa akaroga kwa jaure. No, defection is ya murorongo siare njuru. It was real time. Instant. We had the returning officer. Arero ni ara hoodwinkire kinyunye. Tondu ni harokire nyanake wera-ini ya thutha. Na kuria twika marari atume. Squad ya jao. Ya jaure. Marathigithira raini. Marathigithe. Anduri. Maitwo kumeherari. Maroka raini ya jao. Ya jaure. Returning officer arandikire. Jaure.
Gwĩciria nĩ tweyonera na maitho. Kũrĩa mũingĩ ũrĩ nĩ mwakĩona nũ ũrendeka. Na ũndũ ũcio wekwo baraginywo mũthenya barigici. Bari. Kĩnyenyageria kuga gũcokio order gĩcokerwo rĩ. Aerwo mathaa mau nĩ mũhata. Mathaa mau hatirĩ. Mathaa ma gĩthurano nĩ mathiru. Na andũ marauga Kĩnyũnyi aramenirwo nginya nĩ igũrũ tondũ rĩrĩ. O makĩaragia ũguo mbura ĩrĩa ĩrathandanire. Andũ marainũka othe. Aratigwo kĩaro akiuga njetereire gũkĩe. Gĩcokerwo. Ndaiyũrwo gwakwa. Kĩnyũnyi areyurithĩria aragĩirwo nĩ wakinĩ wake we. Arĩ o kĩharo. Amũra Kĩnyũnyi. Ona baba nĩ Kĩnyũnyi nĩ aretha wakiri mbũrũ macua. Amũtarĩrie kana kwĩna ground cia election petition and the likely legal corridors abatiĩ gũpasu. As we speak, as we speak, the delegation flew out on Saturday. Ona nĩ arerwo atĩrĩrĩ, ona angĩregana na gĩthurano kĩu. Ũhoro nĩ mũthiu mũno. Ũraregana wĩke atĩa? Ndĩhũa. Aturwo mũno tondũ kũratuĩkire. Andũ acio megũcagũrwo hau rĩ. Very likely they will become the campaign team for the sitting governor in the next election. Kĩnyũnyi is not happy. Hapo alijifichio. Arauga returning officer rĩ. Areteire mũikaikanio. Andũ moka muona makĩũrĩra nyanake ici rĩ. Arandikĩrĩra. Ona returning officer rĩ. He was not impeached. No, he was coerced. Araneana etagwo thate kĩrĩa yuma ground. 34. Araneana 34 very fast. 34 compromise. Very compromise. Ore kwa Kĩnyũnyi. Kĩnyũnyi aragia kũu kwao rĩ. Nĩguo kwĩna kaburi karĩa kanene ka demokrasia. Democracy was murdered. Assassinated in cold blood. In broad daylight. Yes. Nasikia kulikuwa na kabio kidogo Lugogo. Sikia kidogo kuna watu walienda Lugogo, watu walienda bio kidogo. Uthi Muranga ni kwanyita na kidogo. Nitugire TBT ya haukavere. Daima kumana kamsukumano kidogo. Kumana jikaikanio. Yes. Na gũkũranĩra maitho. Otikia ogote within the parameters of the political realm. Na tikaũndũ kega kotondoko gacoka ningĩ ku generate animosity. No ĩngĩhĩtwo tanathiĩ mũno rĩ. That would be prudent. Tikaũndũ kega mũno kona tũtikaũndũ na tũkĩenda kũigua especially kuma gĩcigo gĩkĩ gitu. Yes. Mbĩtĩka cia gĩsiasa. It is concerning. Maũndũ mau nĩ twambĩte kũmarũgama kidogo. Mĩaka we iganona nĩ kũhorerete. O tũkĩrĩga kũigua rĩrĩa kugwe tuonete tũ video tũkĩnyagia. Nĩ ũrĩa warĩ wa mbere mũndũ mũirũ. Rĩu gire Jenny. Former GVN. Yes. Jenny. Labish. Jenny. Na ndio jesi yake ni yenyerire. Matiagĩthimire ngima. Na wazito. Yes. And you see, Deputy President then, who is now the President, of course has a security cordon. A serious one. Nyanake icio citiamenya atĩ itirathaka local politics. Most of them had nĩ marathia magandĩte kidogo. Marĩa tũtangie ona hewa wire wai.
So it's also good to know that tuleta tongoria marua physically. Yasa. Atongoria matikanyitana mashati. Yes. Yani warugamira kwa Ngoni. Huko ni wakwa. Hapa ni Muranga. Hamwezi kunja Muranga. bila kunialifu. Na munialifu. Munashemusha githeri. Na mukimo. Na njahi. Ngoni. Ndio na ugo jeshi yake kule totirio. You say you cannot go and harass the deputy president. I have never seen that. Yes. Why? Ndio kiuga ngojeni. Akivea tinde muge. Ona ni kwa hia tukanie na andu. Akihagira gatagati kandu. We. Ndio na akiana semania na makario tamau. Anasema na makario tamau. Alite fara. Alikipata. Akiro Kibeti gapi? Ngoni. Maundu mau magicokererwo guori. It's not a very good thing. Tikaundu kega ona tikaundu kangeni karinjwo. Yes. Especially with our women leaders, our honorable women leaders. Tibisha njega. Maundu mau twambite kumahumuka. Na turamonaga na guku Miru. Na guku ruguru ni kuo riu maundu mau. Yes. Mama kiregeire. No tikaundu kega tutingikenda gokena guku gwitu. Acha tikega. Twenya tutiuka wega. Actually tondu na ciumizaga andu innocent. Yes. Andu matewona niki kiroranio. Neguo. Na mauga riu ni jesi ya muheciri. Aciru niyo mambeaga the brand. Emwe ciaingira ngari ni uguo. Yes. Yumukina. Aciru niyo matigo makiro mako. Riu muhecimiwa. Kirua muheciri kebe. Basa bebe. Okay. Atoire kwe. Ndike. Kwaje heme omaine inaga iromu. Na niyo marihagwo. Ona atuikerie bebe ine miuko arutayo mihiro. Athie kundu wakora ngui ni njohore cikamuthitimura nginya orui. Ndwarie cia kwanyu we. Na kirora ciara ndari thimu. Ndwarie cia gwaku we. Kiroria mweci we. Nini? Ndori undu hana nduke. Kawe bara cigana. Ai katokuweta ciana. Waja iyo guo. Yo kaigua siasa-ini mundu ahuthira those words. He's spoiling for. Tekatukuweta ciana. Spoiling for a fight. The next thing ni good. Angalia hapo. Kebe. Nini wewe? Yo tokuwa wana muno. Kwani mwana auto yakura. Ukemusida. Mureta bia cia bagoku. Those statements kaigwa kwaje kwario guo we musemo ni tocio tamba wiceke hi. Wewe ka ukiwa mwangalifu. Ndagiko yothe ungiona ite cia haragana na raini. Yes. But I'm sure because those leaders share tables. Mheshimiwa our woman rep and the CS na mheshimiwa wa Maragwa. Yes. And of course they can sit down with even the governor and the senator. Tujue. Yes. Totivati ukinya riu level cia andu gukunya tilime kunyitana mashati. Muigeine. Hapana hiyo. Yangaliwe. Raure. Telefono. Nilikwambia sasa mashamra ya merejelea. Magogora ni maigire. Actually we have very busy calendars, fraternity events. We are Orea, Magetoero, Akina, the MCs, Kina Jimmy Kajim, Kina Karumbu. We are very busy and we are in demand. And that is by the grace of God. Of God. Magogora ni macho kalenda irie. Akina family they have some leeway. Yeah, ufanga the get-togethers, what have
interview na makome mega maogona tondu ona ritho ni rimenanagirwo andu makionana ri ni okaga wega muno makiria no riu ri ni ono to ni matwikire enlightened horo wigie mobile telephone ri ona rugongo ri ni mamenyaga simu tu yes he andu riu ukoraga riu igongona ta riu ri hakuhi guthira ngatho igicokio ni wona andu mahua haria hema-ini andu acio ngatho nao ri you have to give it up to them yes those are people who say it has to be done lazima ifanyike ona macokagia ngatho andu magithiururuka ku ya ni wona mundu amwituka hau nigwenda kuga ngatho cia mbere joke nguri mutumbi joke dirikana and there are some people who do not know how to be brief or to read the mood of the people he mundu cokagia ngatho agacokeria nginya andu aria mahandie nyeki yo marangite it's too much details jua haria nguikarite ndinona ria ndona nyeki ngagikiuga ndakena jokerie ngatho aria megucoka mathambia indo ici twarira endo wicokerio kuri na andu maraturire ngukundu guku Ngicokerie nginya atuĩria ng'ombe cia iria rĩrĩa rĩanyuo kũndũ kũu tucokerie nĩ imba cia gũkũ rĩ twamanegenera wega na matina tũthita gwĩ cibũ nĩ ũndũ wa to bear with us nĩ tũmamũkire ngatho citũ nĩ ngwamba njokie ngatho kũrĩ Rural Dean ndinarĩ ĩno yothe twanjĩtie na AS they have an entire full scope. You see, you can generalize because no one is listening to you in the first place. No, you call camera record. Yes. You get working with on any dish or can you gather? Liva gather what Macoma Kura Mavija K. Now go get a fine Namakusori and Nimamenya. Thimu yao saga yes na ndio ko rabi chokera te ya kefi hau kaitoro na muthoni ya dole me thimu saga ke bishari yes wanajulikana kwenye familia ero cia kuma a series kwa bata kaitoro na muthoni tutumire aera umago nawe kwa hebo ndoko rabi sa akuonia ri ukaba kumuria ndeha Leona. We hola background ya matu. Na headroom nene. It's like a habija yo eta silhouette. Silhouette ni leona adu Maria iru background yoro. Yorona. Lo shiruta ka silhouette. Uriya da ko ni ka yebise ogu. Yo do leona. Eke go sumire. Ya sumure gukora leora pio. Na ne matuka very offended agimura bisa icio mucoke mumwaga kumwira amutumire ici ni mura ya solution ari akamuria ndimo ikerie ndobore fika mwake wa trek ya tianasi bisa yana negative ende wetereire mu uria wina mu S23 yes akaba karuta etagwa selfie akaba karuta selfie mukeyona wega na mukeyona inyuothe o mundu clearly wega kwaje ira ukonire yako wave iko ya bicha dale kenjoy alini kenjoy guoka ya oya bolevia eni nyamo no riu na hendo meho method mututu nini na no tu gale to communicate taga no tu ro to kire riu respects itige kiara na ciothe nio mwana arugamite mbere ya andu a kamera ya maroyo hiki arugamite nako na nio ona gatie na memory yakwa ya ndagika igiri na matiria to makona tana buna kirato kia god ala mugisema ni akwire
Ngurutira mbica cio ikiwa kama kamuri moiki Ndiramuona uyu rona kegwethera ga video akabava na gatire YouTube ga thimu-ini ni matuika offended moyo kumakundika na mathimu mau manyu na mahoya muno thimu ethire ethire mwaki na athira mwaki ni amuimbagira uigua Samu tuena kuyawa yari ni athire mwaki ya yo ina mathimu mau magoro iga makorona we okaoya ndu thimu mutitu acito ti thimu ogituthomere ikare azathie moyo ne mai tu divai mau morao weta mutiuga cito ne mekomba thi murakenda kuona keviki agira ya cianyu cia goro ya muhura kwaja kwihura ndio ike maserofi muigua guo na mumwene saje orogoro ndionekaga ate thimo ni ya ngiriga na yakwa ni ya ngiri ya matano na ni rahura ndio ndo marajira ndio tuka surprise nawe ukoro we thimo yaku ri family yanyu mbogi ya makusuri ni makao mamihete tier 1 yes ucoke ugiukari ngakora uheka sinu waku arathire modero iguru waya waku yes ukareregitwo yes igwa boy othi aba boy tuhure neno ya Samu ino ni irari riu ni irari Samu turinge ni mwezi 24 tekira portrait kai ine mani iraito hura nginya thina ino wala irahura ndu nginya maroni meni niriku I know those people are quite conventional niguo wakinyia ke munene ina goro irakinyia ki ina goro cio kaigua mau atiri ure orithia nyamu yuma ngirigana ria thate mugunda kwa dhahabu ai ma Ario na thimo ya ngirigana ria thate ma ngirigana ria thate wa ikamundu wandikirwo nduri itharu mani Mani ona tarake mehura nego thibu kamera ngetha we no mwaka be mbeke no hurithie no hurithie ano eruta grid line ya blue Nore ona na mundu akurete bicha post Facebook ukarigwo kaniwe Rugu ona huretwo thimu na huretwo bicha na thimu riu yo etari ya kiro ke iguru igakirwo Facebook uguo niguo ko hana That is you. That is now you. Zero filters. Okay, selfie kuso. We uleta imaga yako ukehera. Bado soka. Ni processor yayo li. Tonene. Tinene. Leo no wehera ega kwa we in motion. You have to stay still. Gigabe. Now this was your yaba camera. They will not guarantee you a good photo. Esa osie buru na thimu teno tu ya wona ha ne muthoni amekira sound yo ya camera didi ona ndo moragia no ahura ni yaigwa gamba aya no na niguo hurite nyingi ne bamenyerete rije gamba na ega flash kamurikaga o thimu yo nyene
Ala kumanyazio mena masoka makagura iPhone 15. Yes. Pole tu. Unasaga pole. Na riu ukiurite ne otaya wanire. Yes. Waikara muno ni uraduragwo. Niki mani utarora twikira mbica aria gurubu-ini. Yes. Na do iPhone me mutu wakwa gutumira andu mbica. To mauga ni mari anga ita app store andu. Yes. Agana kira ndiaga guthi nako. Andu iPhone ni makugia akiri magiga gutumira mbica. Mauga ati ni wira muingi muno was convert into WhatsApp. Anga DCIM. You are complicated for nothing. Mundu iPhone ndukara mwira akure mbica agutumira. Icio no amuhothera. Kumwira agutumira ni ona ni uramutanga. Ni cia ngarari yake. Samsung amena enya mwiho etagwo ri etagwo ndo muthoni nyamwe no etahuthagira bado which one yajagia na X etagwo Xeda. Xeda. Nige ando makuri tuhagira mahurite mbica kamera atiri ukuna Xeda ukuna etagwo Xeda. Riu ku na kuone kuritoheria mundu muturire ukuna Xeda. Wewe gocha nitakutumia. Wewe sasa gocha. Nekeko Xeda. Kuna kura hiyo horo. Xeda. Hiyo inakuaga wapi? Actually, you know, taro Bluetooth thiko ici ri ndihuthikaga muno. Ciatita na hau tene. Bluetooth ni thiete igire atia? See, technology has advanced. Yes. Ni kwa nyamu etagwo infrared, iyo riu ni obsolete. Obsolete. No, Bluetooth is a process. Wabe opeye thimu. Wabe oscan. Yes. Usachi. Wa thimu yaku iretwo atia? Na kaidira miona haha. Ni no yandikitwo na Gicaina. Riu ino ni muhiriga uriku? We me accept. Nige kana virus. Ni uroria ciuria nyingi muno. Accept. Aso akaba. Pekapia. Yotoke ikara. Egura 12%. Ngakora ati tiga kuogoka mundu wa Ngai. Yo na senda ni range. Yes. Tiko baguthie. Ikaro hau. Irekie. Ni na disconnect. Ya disconnect please. Ngonyitire waragira. Abogeithie tata. Ithie tata na mutire gaine. Do iPhone no the one. Kwa mundu iPhone oge muwetera senda ona ni akubrokaga. Ona dake ya gutinda ge explain ira. They don't. They will even block you. Senda. Kona senda. Sasa hiyo. Cloud. Njogu wazir. Njogu ni haini na woko weekend. Yes. Well. Wewe la ndo gitare mara muigwagira tha.
The Saturday ni haha. Yes. Na kera beat no gire siri leo. It's about to go down. Oh, you. Ole girare dacia ndo mare hiteri. Ni agire nyerire. Kwa rare dacia kuingira na bia. Ni agire nyerire. Agekanyaga kubwa kubwa. Ah, no way. Yeah, bana, no. Yeah, that's my friend, yeah. I don't know what you're going to say. You're matano, man. Ah, we have you. What am I to call out to work in? Hi, Magram will hear how get. Well, Buana, Rudusia Bazaru. But would you go back a chura? Unatuambia itakuwa fireworks. Na mnasema mzito kama ndovu. Unasema ati ndovu ni kuu. Ati njogu ni ndovu. Alafu unaiva hapo kama impala. Kiretiri elephant. Ndona andũ agita nĩwe marahĩtaga. Aya. Rĩu ũguo nĩguo andũ mainaga karaoke. Nekorwo tu just a self-esteem thing ya gũtũma ũigue Ati kuina. Karaoke. Roraire. Ga video kau ndaikirio ri. Ndambire kuria muri tondu akianjia is very composed. Very composed. Ndauga no ara tu mimi twajagia kona. Continue. Rajiri gamuno. Continue. Yes, you are in it. Aje gita. Uraknya dua. Chai. Pulo. Get out of here, man. Get out of here. Do you know you can be prosecuted for that? I wonder, man, I don't eat it. Bunga! Bunga! Mukulino gehida. That was lackluster. Chai! Yeah, that was too mean. We forget la maine. Tika, ndo maleza kile di kalianero. Ona mundu wa gita akorora na veka. What is he saying? Yeah, to me. What is he saying? What is he saying? Punka. Hey guys, come look at this. Hey guys, come look at this. You get great effective. Poof. Remix ya lefatia. Yeah, do ase kitoko ri. Ni uhoro cio wiriko. Lefatia agirwo. Hey guys, come look at this. Kulino again. No, actually, the management here should come up with a policy. Yako udigiriria ndomo kuina. Kulinagi. Ani amuzikie idi kaniganiro. Mwanya kava ya Njogu. Ale boro ademevio. Funge.
Pulo. What is he saying? Yaki wa high school. Ole modo joy. Ya mwadikira. Wow. From Kagoshi. Kagoshi is bad. No, it plummeted. Njogu. Very finesse. Oh, what do you like? If I get it by it, oh, the money, okore tu abia tukire kana dole magi na gukuri ni basu yes baby top gaduki oge dan mwingine mwibi sioni mwingine Gathoni wakunire no waine I can sing yes na masi muthoni no ina waja Giri na evangelist wa goji yes that one is yes proved tried and tested yes wengine haya Giri what does he say kunwageira nikile baini radia kinile wega muno kule St Peter Cathedral oda vere nekia kira etuma muthoni nake ayo wetikania no rosh muthoni dina ina wega muthoni arauga ni kwa era guteithirie Nina beja that was security. No, I sang very well. No, that was bad. The director wa missionary gwenda ina ndiro hoine wega. Asa, that was bad. Kwa jole arabirie kiugo ndongoria. Niko Tani nego ena abuno Gathaiya Ngoni Njogu na His Excellency Deputy President meke kafukimu Madhanio Kirwimbo Ndaso kata ina ginya crusade Kada kwa jina keno ngima leko ni chocha Maadhuria ukwirama Wajala tira ke ire rwimbo live on TV Eto ni muaine I kontra ile orure kwa St Peter Cathedral matingiroera ile ya guthondeka na kura hori oroheneke You massacred the song Yako Ogoria Ani no kafarugo kira rwajo no kuri wagikira What does this say? Fonke, will you keep quiet? Will you keep quiet? Chai! Mama mwana kioneki ya Kagoshi ile serious bad Kagoshi sharp shooter zile Tumeofuta na maikazi na mzima mieri 3 I had to undivided attention kulino giki ina ngabo kulino gihila pagikile baini ule darama karara ya me ela kena na sisi Yako Togoria Ani nadie Tengo kena amuno Lea ode Evi Taga Avanio Agora Ando gionero ri de sa deria service ira togorio ni athuri ri no thine kiroku gata thini wetherwo rwimbo at least near they have coming no Njogu ni non start
Gikire baini. No, gimenya. Igago isafori. Udu nte kire machariganira. No, stick to listening. Na kuiba na goro. Ya kana ikira andu headphone. Kamera maini. Kali acclaimed musical maestro. Kagoshi les. The $1 million voice. Celebrated. Is here. Tiganye dete dayo tadutura. Niki amura chance. Actually, on uria mukugeragia kuga ati niguo nyinite inyuĩ ni mukugambaga irigira ni tuno ndiraithite na mumenye kioneki gĩa koina ngwĩciria nĩ kĩraoka gĩũkĩte rĩ ndaigua ũrĩa mwanyanya rĩ njiguire kiundu gĩoka kĩa rwĩmbo rũrĩa rũinagwo atĩrĩrĩ amomori airoto citũ mumenye mũtirĩ na hinya iroto iria mwana momora Ngai nĩ aracikinyanĩria. Yes. Okurino agĩina agĩkĩre bainĩ ndainire ũguo ndainire atĩrĩrĩ mukurino angĩhitha bangi ona rũtiambĩtie ũguo ambĩtie atĩrĩrĩ ebunya maza Gathaiya Andù. yes nĩ rwĩmbo rwa John D wĩtagwo nĩ ũndukanĩirie ndainire atĩrĩrĩ mwĩ matũ munene ambawa gutukanĩrio wendo ngĩmenyoreirwo nĩ rĩkũ mũkũrinwo angĩhitha bangi ũikĩre mbainĩ kana ikie ndarama-inĩ na nyite mũthĩgi no ũcio ngĩmenya tiga ngite iria cia borithi ithiaga na thaha ndoire ndĩhaga nyũmba Njoroge nĩ wa irio ndũkuonga nĩ aracĩtie na agatinia kĩande werirwo mbũri ngũrũ. Will you keep quiet? Will you keep quiet? Funke! Will you keep quiet? Chai! Hey guys, come look at this. Your condemnations were frivolous, virulent, malicious, fraudulent, and with a lot of ill will. Na frivolous. No, we were just brutally honest. Like, we never had a camera. Oh, and behold.